12 kilometers long marathon race. Congratulations, Ayush Rohit Singh. P. Deepak Singh. AJS Pinakandi Part 1, congratulations, Deepak Singh. Now, first prize goes to Mayank Kumanto PBO and Basant Singh from Srinagar Part 5. Congratulations, thank you very much, and Basant Singh get the first prize of marathon race. Thank you, congratulations, and thank you, sir. Kumaku. Halo. Ini sudah Taronggi matungina Oda Singh Sibui kai ko na baut pa waina ai ko na felicitation gi ko lengjan ki amon tang hukki do nai kai ko na bagi damak উনি জানেন যে আমরা for the last 3 years আমরা এই স্পোর্টস এবং কালচারাল ফেস্টিভ্যাল অর্গানাইজ করে আসতেছি। গত বছর আমরা বলতেরাপুরে করছিলাম, তখনও আমরা স্যারের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। আমরা অত্যন্ত খুশি যে অনেক কিছু সময় দিয়ে আমাদের এখানে মাঝে এসে বসেছেন। আমি বেশি সময় নিতে চাই না। আপনারা সকলে জানেন উনি আমাদের প্রত্যেকের যে চাহিদা থাকে, আমরা চাই খেলাধুলা ভালো হোক, আমরা চাই ছেলেমেয়েরা পড়াশোনায় ভালো হোক, এইসব প্রত্যেকটা কাজে উনি আমাদেরকে উৎসাহিত করে আসছেন। ওনার এই উৎসাহের জন্য আমরা অনেক কিছু কাজ করতে পারি। আমরা সকলে ওনাকে ভালোবাসি, আমরা সকলে ওনাকে সম্মান করি। তো আপনি আমাদের এখানে এসেছেন, তার জন্য স্যার আমি অনেক ধন্যবাদ। আপনার আর বেশি কথা বলবো না, যেহেতু আপনার সময় কম। সকলকে আপনার সকলের তরফ থেকে আপনাকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ স্যার। mana matung jantung na ba thauram pren gi chata jage hoji ikai kum na ba utpa lengjan pi amamam na koi gi waja sing amadi koi gi lai guru sing da ikai kum na ba utpa gi thauram ama pangthokre so hoji ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯥ ꯃꯇꯨꯝ ꯌꯦꯟꯕꯁꯤ ꯍꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯗꯥꯏꯁꯇ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ तसेंना ngasi Singibon field asida sanaroi sanaba jade sanaba si jengbai damakta bhabok mathau tai द मतिक चाबा भाबो अहलमन इमाइबेन मयाम उबदा छात्र थमोजे नुंगाई एना हाइजनिंग मनी हौजी हानगी मतम द अमका लाबनी मतम अमा सिंगिबोन से सानाबदा फाउइबनी फुटबॉल सिगा लै अजा मोहन सिंह ची लै सिगा फुटबॉल कोच होइना आसाम की फाउरी बसे सिंगिबोन गिनी रेफारी कयासो सिंगिबोन गिनी लै रि बसे अदुना सिंगिबोन की हानगी सानाबा द फावगी मिंचतो अबो हन्ना लागनी हाइना इना थाजबा ऐ उबो फंगी लोइना ना ऐना हाइजनिंग बदी मेजे खोगी दी angang singse hauji matik chaba chakri phangange lailsu tamhanbaga loina na sanaba se amna mathau tarabani mayam puramak na angang singse ai da popo isa nupi khangde nupa khangde ma na pamjaba sanaba duga sanahan biu haina ai mama pa puna makaina ikut no na ina haijari loina na angang singda sanaroi angang singda ina haijagadaba wafamdi sanagadabani loina na ekoi laisuk tamdaba jade quality education jaudari jade लोइना ना चिंजाक अफबा चाबा एखोय चिंजाक अफबा चागदबनी मचंग मोबा चिंजाक चागदबनी फत्तबा चिंजाक चारोयगदबनी हागदे डिसिप्लिन जामना मेंटेन दबा सानबगी प्लेयर गी फाइपुरंग दे अचोबा गुंडी
discipline maintain to ba discipline le ba angang do di magi hiram puna makta ma mamang thung thang do ba ni ka discipline jaw to na pthibi se jabu na te aduna ina haijaning ba di angang sing mayam phadana sanau angam ba sing hai congratulation ngam da ba sing jo ba khan sonda bino mathang ni sana ba da sung soi soi da na ngam ngani aina amuk aina lakcha ba da ujak ba इकोगी थौरी तिंग बदा जामदाई थमोय द पेन गे बसे इकोगी नुपी मौ सिंग न सानादम बस उबरा थमोय द yang पेन बले इकोगी चाक थोंग बा इमुंग मनुंग gi थबक सुबदा नतना इकोगी एंटरटेनमेंट समायना नुंगाई थोकपा हक्सांग सु फाबा आइना पोकपा इसा इसु द सु न्यू जनरेशन द सु इकोना ताकपीबा से ममा मपा ओइबा मा सिंग न सानाबा थोगला गनि मसा सिंग न साना निंगदोइबा aduna I wa tension ge jamna haidar mayam putama sanaba da support to you long live Manipuri youth kai hai youth kan to ba ko youth festival to ba sana mo organization sima gi na makai ishor da sukurami lamda masigi laiba metei koi chin na punama ka samaina encourage na chahi khudingi amo hena pak sauna saraba oisanu hane isoba खुरम जलोगले ना मतंग सिगलो सिंजरे खुंजरे Thank you. It's a good Hagatsari. Object Matang Manau Naina was a Jamna Nagani money Adubu Matam Sela Itabana, I call price in Matanjare. Price Aina Kautok Jagari by Bensi Yamna Tona Papa game ni Tona Papa game Hiraga Ahamba Matan the local Charake boxing event. Boxing sida ngasi under 14 boxing gi angang nipa macha masung nupi macha singi list ki matungina ahamada ka baccha ge second takiba pathau loyumba to option jambiro pathau si second taribani magi lamba wena thengna ki baduna first ta ki baduna Ranbir Singh amasung Pathau line up taw lebiyo Ranbir Singh amasung Pathau Ranbir Mark se lakta ba maram na Mark ki co-player na lobi gani under 14 ke second bout ka first second ta karba Angang ani ka second takiba Mani Thoiba Singh first takiba Surjakanta ani maglapiyo line up to biyo Madang asi Surjakanta and Mani Thoiba Surjakanta Mani Thoiba Oja mamamna ayak na ming panjadra kasu matam se kita Lejadra ni ai mang panjaro rage oda sing na dung khang na pibi na ba Mani Thoiba amasung Surjakanta Mani Thoiba second place to pata ba Chigo TS Ranbir first position amada loya ngamada na pibi ho second place loya ngamba second place loya ngamba first place TS Ranbir first place TS Ranbir Kaya pajana on photo capture ke. Mananda ka Mani Kumar Gamtang Deji Lebyo Amton ay ko. Sono jeng biro. Okay. Lan. Jai thamo. Ja de muthal lo ba. okay Yes. Amton lebyo. Sadi. Amton ko ja sono jeng Chang biro. Kumar second position Sono jeng biro. Roshan first position Mathang kok salo. Sono jeng biro. El Thoiba amasung Vinod Chana El Thoiba second place Vinod Chana first place Biasa lautok cerake Vinod Chana first place El Thoiba second place Sono to jeng amu. Sanjita Matangda El Lan Laiba amasung Nongjai Nganba
Fourth place E Lan Leiba. Matangga A Prince. System do price lo bada. A Princeton aduga second place ta akiba TS Wangkoi. Second place ki Sania amasung Karuna anima kitang siyam sanlay ro. Badminton ki Saitajit amasung Tomthin Nganba Justin RK Lanchen ba A Raghov amasung Kenapa ni luar kerana matunda M Albina amasung Marina muni kerajaan kano Albina amasung Marina Priti animat third position Elena Priti kerajaan Elena Priti third position Matangga same saran review badminton under 17 boys M Bira Singh amasung N Adita stage sa kakatiro Matansi S Bikram amasung N Pulsiba 2 amasung Ais Prasan D Birju amasung Ais Prasan Nak kena ulai no. Third place. Om Sudha Aditya Singh bronze. Minus 52. Pass second third. Tibas pass Abdul second. Rohan third. Matangga minus 48 ka ufuk jagay. Yunan Pulba. Ay ba home sector lapi. Yunan Pulba. T8 Prasanjit Singha. Ay bangang home T8 Premjit Singh. Eastern Chennai Tangkai. So play goes to Ais Sonia Singha. Eastern Chennai Tangkai Association. Ais Sonia. Matang lagi apa? Sonai Thangta. First place. Second place. M. Tombi Chenu. Second place. A. Henry Basing. Minus 45. B. Sanjit Singh. Sanatoy. Matang system Sadhana Libero minus 37. W. Vigyan. Bronze medal. Tona Berjabat. Gold medal goes to Ais Tomthin Singha. Sonai Thangta. Thangta Academy.
Kap ko niya ile. Nandi gold medal kata bronze medal. PA Singkai Singa Urita Piali second place. Ngatan? Place goes to Vijay Sharma. Kita yang laku Vijay. First place goes to E. Premananda Singh. Third place Sud Chandra Singh. Second place Roshan. First place goes to A. Sopon Singh. Second place F. Aditya Singh. Deposit Singh. S. Manikon Singha. Abdul Said Chaudhary. Blue event F. Aditya Singh. Double weapon Aditya Singh. Matang certificate amasung cash prize tu koi yaman gitu na maintain to bang anja dre office ki connect to bina batanan jari kuman nganba third place kuman nganba Loreba Anirudin girl first position Mendingan tuh. Delina first second ka tadi trade matangda na pani lilima amasung Salma Rohan Park 100 meter race first position Rishita Singha second place Lakshmi Devi third place Delina Madam Sina under Vikas Mama Abdul Jabal under 17 girls 100 meter race first place goes to second place Nazima Khatu third place Salma Begum first place Iriana Motum second place Ganga under 14 boys की 400 meter ready review Under 17 100 meter race Muhammad Abdul Jafar Event sepak takraw Niamba Phanan jaga matang apanya tiri bachi gummachi itu
ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯈꯨꯌꯧꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯖꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯒꯤ ꯀꯥꯏꯕꯤꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯨꯌꯧꯅꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯞꯄ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯒꯦꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯕꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯊꯪ ꯃꯅꯥꯎ ꯅꯥꯏꯅ ꯄꯤꯖꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯊꯦꯡꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯀꯣꯆ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇꯤꯝ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯗ ꯊꯥꯖꯒꯅꯤ Again, third play goes to SSA Khoire. गोल्ड मेडल संगे गोल्ड मेडल ने आई serial da kaujare hey yo junu na udah क्या करने का Medal phang dapat kakalo, medal phang dapat kakalo. cepat tak terus सर्टिफिकेट ऑफिस तक कलेक्ट होगी ना Seven teams at first place, second place, and third place respectively. Under 14 girls, SSA Khoire. अच्छी से लोईबगा किनोमतन सेंटोक चौगे से पक्का करोगे Under 19 boys third place, please come upon the stage. Third place. Center Ball Football Academy की अंडर 17 की सेना की बात अनाउंस से हम सेना थारे से फोन चले बोले बता तो के Anosa goes to again Singribon Football and Mahadev Lekai. Singribon Mahadev Lekai. इधर लोगों को लाइन तो ले पड़ो पड़ो ओके जा रहे हेलो हां विनोद टाका सन अपन मको ते मछम सर्वे तो पाएगा माधव काउदना लेहोबा अमका निंसिंग बिनो अखोइने कच्चबदा फुटबॉल सिना अरोइबा ओइबा तांककनी अदुना कनागुमना चितौगो लेरगदि थोइदोकना लोलुकना खंगन जबा मतंग मियामना चेक सिंगु मांगन बिगनु चेक मांगन बिगनु अदुना चेक तो अखोइगे काउंटर सबमिट तौरगा चेक तो ड्रॉ तौबा यानी लंगो के लिए अब दोस्तों
M. Dev Singh Sports and Cultural Academy, Binakandi Part 2. Forum sida lamdam dagi leng bidakpa team manager sing player sing amati kai kumna ba kwai kibik oja lai guru sing lekai sida laiba ahlaman sing amasing naharon sing oja lai guru kwai kibik ku Assam Manipuri Sports and Culture Association Assam na mapung khan bibagi damak tangang kai leituna thagachari maram maduna mafam masida tawdiba matamda mafam masigi cooperation amadi thauna hapiba mayam si ubada aikoi gi Assam Sports and Culture Association na amuk ka chuanna thagachari aikoi mache namatta hoina punduna chahi gi amuk ka gunaduna sports and culture da punmin naraga aikoi gi social development amasung unity lingjin paba punamak se koi maitai ama oina utmin naduna aikoi gi sports amasung culture gi jagat si aikoi punamona utmin se aibo apam si thamjege loina na maitai aikoi gi charo ba platform mai babu राजनीति दसु लेते अर्थनीति दसु लेते करी गुम्बा मत दाई कोई सोताई अदुबो आइकोगी प्लेटफॉर्म दी पृथ्वी दा वर्ल्ड दा आइकोगी प्लेटफॉर्म दी स्पोर्ट्स आइबा आसिनी स्पोर्ट्स एंड कल्चर से आइकोगी प्लेटफॉर्म ने अदुना मतम मगन बतौदना आइकोई पुनमकना स्पोर्ट्स मत कल्चर जे जोखत मिनदुना अफाबा अमदी नुंगाइबा समाज अदु मिन से आइबो वापन जे समजरागा मैं पुनमको अमुक कसोन थागत चरागा ngasi ge prize distribution ceremony si masanga sida joijene mayam punamak hagat pagalana na ngasi aina mayam dagi bidai ne jege mayam bo amok khana kurum jare